Namhlanje silapha eWilbidutch. Wilbidutch la seChatsworth. Sivakashele oSozigidi lapha uThokozane uMfokasithole. Abaningi bayamazi ke bayabambone nalapha ko TikTok. Namhlanje ke sihlangene. Ngithe masihlangana ke ngase ngithi mina ke ake sibe la eceleni naye ke ngidonsele eceleni ngoba lokho besihlangene ngakho. But okunye kungeqile noma kweqile but uzosinikeza ukuthi njengoba la ubekade ezokwenza bakuthokozana. oSozigidi mina ngeke uzuqonda ukuthi ngijabule kanjani ukuthi namhlanje okokuqala nje eWilbidutch bengingazi ukuthi khona indawo ethu eWilbidutch. Yes. Ngangitshele nje ukuthi hayi kwakucela ukuthi ngizobambisa imeeting la kuhlanganiswa khona oSozigidi abafuna hlangana bezinto yabo. Yabo angathi siyazi ukuthi imatrix isiphila kuyayisiza. So ukuhlangana kwethu sekwezinto yethu sizokhanda yethu nathi sizoyikhanda but sisendleleni ukuthi siyikhandele indlela yethu yokuphila. Siyaprogresswa njengamanje ukuthi si-accept lokhu schedule. Yonke into empilweni yethu eyenzakele is about ukuthi si-accept i-conditioning esingayazi ukuthi ibhekile singabantu abamnyama. So ungibona nje ngathi ngeminingi ku-TikTok yiwo lo msebenzi wokuhlanganisa abantu abafuna ukusebenza ndawonye ukuthi ake siyiqaleni manje indaba yomsebenzi siyisebenze sibone ukuthi sizofika kuphi. So umnyombo ukuthi umhlangano ebese ubambile siwubambela ukuthi ngaseWilbidutch into emnandi ukuthi bekunabantu abaminingi abasuka eMlazi nakwezinye indawo zaseThekwini ukuzobona ukuthi yini kahle kahle le esihlezi sikhuluma ngayo. Sibonana ubuso nobuso phela sihlezi sibonana emafonini sibonana ku TikTok yabo. So lokubalulekile ukuthi sihlangane namhlanje ukuqhuba lo msebenzi ekukade ngawuqala lapha yena ku TikTok. Ngizolandela amavidiyo ami ngasekuqaleni ngikhuluma ngakho ukuthi masihlanganise ama-resources sizokwazi ukuthi senze into yethu. Yikho ke lokho besizokwenza ke namhlanje. Ngibonga nje kakhulu ukuthi impela gcina kuzosihlanganisa ngoba silokhu sibukana lapho ku TikTok sikhomenta sibingelelana. Yebo. Mase sihlangene ke sekuchaza ukuthi cha ukuthi lokho esikuxoxa lapha hayi kuyinto engathi ibhekela sifuna ibheke khona. Ake ngiyime lapho. oSozigidi uMama Nox. Ngicabanga ukuthi bayamazi kahle uTikTok kakhulu futhi ngoba njengambheka i-channel yakhe ngayibona ukuthi inkulu kangakanani. So namhlanje ngithi hayi ngeke usesizile nje bese sicishe sakhohlwa ukuthi hayi ake besondele kwaKhuluse. Bakhona abangakwazanga ukuphumelela namhlanje engazi ukuthi kunezathi ezisirious ezibabambile kodwa oSozigidi naye ayibekele ngokwakho ukuthi emhlanganweni besinayo uzweni yena. Yabo. Hayi emhlanganweni sinayo impela hayi sizwile sifundile okuningi omphakade ngeke ukuphuthela. Kodwa ke mesafisa uphinde ukwazi hayi akaphinde futhi ahlanganele nathi uma sesiphinde sihlangane. Kuningi sikufundile. Siyabonga. Nawe ke mlaleli lapha ekhaya siyacela ukuthi kule nkulumo esikhulunyiwe aboSozigidi usilandele usifuna uthole ukuthi ngempela nje basihlangene sisuka njoba ngiqhamuka le kuleli side la koNdenge esidaseni wonke kukhona abaqhamuka boMlazi khona abaqhamuka koVelezane ukuthi yini lesiyenzayo sihluphe uyifuna uyithola ukuthi oSozigidi njengoba behlangene benzani.